Hello guys, muri iyi video tugiye kubwira uburyo wakora kugira ngo ubone subscribers 1000 mu gihe gitoya. Small creator kugira ngo babone subscribers 1000 birabagora ku buryo bakora uko bashoboye kose, ariko kugira ngo babuzuze bikabagora, ndetse n'ikintu cyitwa watch time kugira ngo bakibone nabyo bikaba bigoye. So guys, nimba ushaka kumenya uburyo wabona subscribers, urasaba kugira ngo ukurikire iyi video step by step uko tugiye kubikubwira. Ubasha kubikurikiza, ndakwizeza ko mu gihe kitarenze icyumweru waba wagize wabonye subscribers 1000. Tudatinze reka nze tubutangire tubabwire uburyo wabikora. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga. Uburyo bwo kubikora bwa mbere nta bundi, ni ugukora content yawe, content imeze neza. Ugahitamo nimba uri umukomediye, ugomba gukora komedi zifite ubutumwa message ndetse zinasekeje. Nimba ari amakuru ukora amakuru kandi uhore uri update ku bintu bijyanye n'amakuru. Icya kabiri, ugomba gukora icyo bita collaboration, ugakora amakorabo, ukagenda ufatanya n'abandi bantu mukora ibihangano bimwe, kuko iyo ukora ibihangano ukaba nyamwigendaho ukabikora wenyine, sinzi ukuntu abandi bantu bajya babona ibihangano byawe. Ariko iyo wakoze korabo ukayikora n'undi muntu, byibuze abakoze subscribe kuri ya channel yiwe, nawe bakubona mu gihe mwakoranye iyo korabo, bagahita bagenda bagasacinga cyangwa se bagashakisha uwo muntu babonye kuri wa muntu nyine bakoranye korabo, nabo bigatuma subscribers biwe bakuzaho, nabo bakagukorera subscribe. Icya gatatu, kuba update, ugahozaho. Ntabwo gufungura YouTube channel ari kugenda ngo wafungura YouTube channel ngo uragiye uricaye uraryamye gutyo ngo bizizana. Hoya, YouTube channel ni ihozaho. Nimba ari nk'uko natangiye mbibabwira, nimba ari comedy ugahozaho. Ntabwo uvuga ngo urakora comedy imwe uzashyiraho uyu munsi, ejo ngo uzashyiraho ukwezi cyangwa amezi birashize. Hoya, biba bisaba guhozaho. Ikindi kintu cya kane nababwira ni ugukora iki? Ni ugukoresha izindi social media kugira ngo umenyekanishe YouTube channel yawe. Urugero duhereye ngo kuri TikTok, nk'abakomediye, nimba ukora comedy, fata byibuze agace kamwe muri video yawe ugashyire kuri TikTok. Bizagukururira kugira ngo ba bantu babonye ka gace kuri TikTok babashe kugira gute, babashe kuza no kuri YouTube bagira ute, bakandi subscribe bitewe na ka gace wasize hehe kuri TikTok. Abantu batazi nanone guhuza TikTok na YouTube, kugira ngo bikorohere, uhuza TikTok ukayihuza na YouTube kugira ngo ibikorwa byawe bajya babasha kubibona kuri YouTube byoroshye. Abantu batarebye video nayo twayikozeho, wareba muri description y'iyi video, naho link irimo ikakwereka uburyo ki wahuza TikTok ukayihuza na YouTube. Kuko iyo wakoze ako ga content gatoya, wafashe agace muri video wakoze ukagashyira kuri TikTok, umuntu akakabona akavuga ati se iyi video noneho iri furu nayikura hehe? Iyo yibonye gutya yishimiye, rero hari uburyo uba warakoze nyine, warahuje TikTok na YouTube, agahita kandi ahantu handitse YouTube, agahita agenda direct, agahita agera muri YouTube channel yawe, agahita akora subscribe, akareba n'ibindi bintu wagiye ukora. Aho rero yarebye byinshi bigiye bitandukanye bitewe na ka gace gatoya washize kuri TikTok, urumva uzabona subscribe, uzabona n'icyo bita watch time, nazo ziziyongera biciye muri ubwo buryo bwo kuba wahuje TikTok na YouTube. Ikindi naho gusharinga, kugashyira, nimba ukoresha WhatsApp ugahozaho kuri status ibihangano byawe kugira ngo abakuzi bakumenye wowe wa nyawe. Ugasharinga ku ma Facebook, naho ukabigenza gutyo uko wabihuje nabyo ukagenda uhuza, ukajya ufata link ya channel yawe
ukayipostinga, amavideo washizeho ugapostinga, nimba ari agace agashoti washize kuri Facebook naho ukandikamo ugashyiramo na link ya channel yawe, kugira ngo umuntu nabasha kubona ka gace kamushimishije ahita agenda direct akande kuri ya link washizemo, ahita agera hehe, ahantu hanyaho. Ubwo ni hehe? Ni muri channel yawe. So guys, nimba wumvise ko hari icyo iyi video igufashije, subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona andi masomo agiye kwigisha uburyo ki wazamura YouTube channel yawe ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Andika muri comment ikibazo waba ufite icyo ari cyo cyose ku bijyanye n'ikoranabuhanga, turi ngaha ngo tugufashe kugira ngo ubashe nawe kuba waba developed muri social media. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.